Obulwere waida butya? Obulwere kale anabanirawo ng'atandika kuzimba ndaite ategeera oba kyava ku kiti ategeera ize anabananga buboneki ndakutandika kugenda twazanga tuti oba buwuuka twamugako obukendo obuwuuka ng'ayita kolaki teidukana batuko bakinzo bakidada twatandika omutambuzaako mu busiki eyo twamutambuzaako byalema neira kweno kabiri natandika omutambuzaako paka saawe no webikoze eki webinemi. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Kirungi kyokola okuba nga otugobera kituzaamu amaani era saba yakabakali kusubscribe to go ahead and subscribe, like and share our videos and yes videos sigira wefa busedo mbikado anchaire mu kumukyalo ono Kawala Zaituna ali wano gaira gakomba ena kuyamuwona nga akali muwala muto yasala omwana we wobugalo mulungi wabula omwana yafuna ekizibu yedawo tende tandika kukukeera butenda yakukeera irala era nga n'omwana bwetaka ajja ku isomero Kawala asobola okwangaza watambwire kwino wangi kuba mutachi mwavu yali mu bufumbo olwo ekizibu kino baba w'omwana yamulekawo era buti yaira wano waka omusadde mwene bamukoba ku by'omwana akati oba afafwe so Kawala amukyalire kuku nga tukali kulinda mwana kufa tomano obuuli awo ewo osobola okuba n'engeri osobola okutuyambamu oba wayamba Kawala n'omwana we omwana yaterera yeera okusoma ng'abaana abandi. Kawala kyalo kikoba ki? Kirungi. Igomba akoba ki? Gombe mulungi. Kalungi kyakaliko? Wazira. Wazira kalungi kaliko. Ontuusa wana amaiso gankubye ku maiso g'omwana we Sharifa era yene yazimba enda. Obulwere waida butya? Obulwere kale anabanirawo ng'atandika kuzimba ndaite ategeera oba kyava ku kiti ategeera ize anabananga buboneki ndakutandika kugenda twazanga tuti oba buwuuka twamugako obukendo obuwuuka ng'ayita kolaki teidukana batuko bakinzo bakidada twatandika omutambuzaako mu busiki eyo twamutambuzaako byalema neira kweno kabiri natandika omutambuzaako paka saawe no webikoze eki webinemi. Kale tuja kujja mpola emboozi eno tugitegeere bulungi. Wajjanga okuno idagala wajjanga mu idwaliro oba tuwajjanga mu idwaliro? Wajjanga mu idwaliro. Wa? Igombe. Yonna nweranga. So wazaalira wa era nga wakamuzaala embeera yali etya? Namuzaalira akadwaliro mukazi yali saidi eyo namalege eyo nga nazaaza namala namuleeta wano mu idwaliro wano Igombe nera we yamaliza n'obupiso bwonabwona nga kale aziraku na kizibu kyona kyona nga mulungi. Wamuzaala yali mulamu bulungi nga asa ku kizibu kyona kyona? Azira kyamuliku. So enenda olumbe lwaida lutya? Kuba olumbe lwalwo okuyida luba n'engeri gye luyiddamu alundi lwidira mu ndolo olundi atandika kuliraawo olw'omwana ono lwedda lutya olumbe? Kale muna ebyokuba nti bamundoola ife engeri etwambona era bantu nabaako bati omwana nga tulibona oti emavunda galikola ki gali kugenda twakatyako eningi yali omunene nga mu beino twatwazanga tuti buki bunene baliko bati be mwetegereza ayinza oba nga alina ekimuli ku mubiri okwo twakoba ati twajayo omusawo yakati butaba buwuuka musawo yakoba ati be mumuje muweeko ikenda ino wateidukana bona abati buki tibuwuuka omusawo lwamuwaku natwe twamukati muna tiyeidukeine yakoba ati awo mufuna amagezi agandi awo abasibwe twatambulira twabuzaako abantu bayinza bakakiyinza oba kidada. Awo omwana yatandikira okulwala yali mu myaka emeka? Gyali 9. Yali 9? Yali yatandikira okusoma? Yali mu kyakumeka? Yali ali mu kyakubiri nga bisatu gya mu kyakusatu. So otandika okutambula wajja kuwa? Twasookera busiki. Musawo wa Kirugavu? Ebitu byalo bokola ya demo kola oyo bakubira ati
ati kafulumu ebyo ebintu ati abizaayo ati endairayo nti omuntu neera ate bwakoba ati ende ewaaku yakidukana yakipama nga kitubidi obyalemererwa twaja kawe baaliyo babiri bagezaako balemererwa twaire eno wetwayo naala namutwala kumusawo na kivumbi abo byadeema namutwala kukuwa nani wa namutwala ku eri yali ayimakanda musada yafa oyali ageziza kukuba yawanaku enda yawaaku yawa chabo tikizeyo inga kuziranga eri flat yaye musada aba kidi kyo batu treatment yaita mazeyo nti ni bana abantu omukubira ati ndiere nsubira baba abantu batukoba ati nswadozi butawayo wetu twamweso ni wapaka katonda yakola ki oyamutolambula mu obwensi na mutwala kweye busemba ati yeye iwemba manye enani iwembe yo na yageza ku byadeema na mutwala kweye ebusemba ati akabiri mwana mutumba baba bakinansi baba bakirugavu 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 yena yagezaako byena byadeema eriyo nabere kabiri yamugezaako eweirama yena kabiri byadeema tujire ku malero ga government nkali kuwira ku nti oba wajja kwiganga ku hospital oba wajja ku mwido ere nene eri idinda oba mutwala ku emulago oba embali lwaki mbaire nkali mutwala yoko buzibu ki nti neera wona abantu wenda kasente ate buti omuntu wabakobi ati mutwale kuyolo oba lwisako bati aleetangezeeku ebinaba bidemye aye buti oba olina kusituka n'akasente otambula ojenga kwa abasawo omutwalira akasente aye ate akaba kazirawo kuba yali gwe nalinda ogenda yakola ku ebiseesa yankoba ati muleeta ati ayiwe omuleeta ati kodi tudyamu ku bempiso tumununengamu amaadi nakoba nti ng'ekyo ntiisa mbaire ndi nti muwuline amakerendo oba agamirangako obuki obumire yakoba ati be ati weida kyetaaga weida olw'omukaaga pe twakola ebyo twatandika omwidanda nakoba nti be nti kodi ekyamakulu kyemanaye kukuba kifaanani kubona kirimu ki munda nti aye ebyo byokununamu amaadi be mba tiikola eki tiikirize aye leka anooni akasente emitwalo kozi bankoba 2 kitundu ndidde bamukubeko ekifaanani mbone munda mulimu ki oba ekintu kiri kitya munda aye ebyokununamu amaadi kale nadeema wamala bafuna sente bajja bamukubako ekifaanani mbaire nkaali twala 2 ekitundu nti yali yakankoba duuzi wano neero bombe ndinooni akasente nkola ki nakoba ndamuleeta olw'omukaaga aye duuzi tiyasobola ki baba w'omwana mukali walala ki oliwa mpisambi twayawukanaira tumaze na myaka kumpi navaye nga nzona olwamaloza al'omwana navaye nawe twayawukanaye nga wa myezi 6 byayo tibya contract kaita nkuzalira mwana kirero by'obufumbo bibaire bitya bamama nga bafiiranga ye mu bufumbo ki basada nabali ku obuzibu baitona basada makambamu obutangirizaganya aya ku obuyambi obw'omwana lwaki bena tili kuba omuntu kuba we navaye tipu nanku nakikumiche kuli mwana oyo womukubira akoba ki nti yanko bambu oba omwana afe tulijja twaziika n'ekigambo kye yanko kuba buti ni dada we yali nga wenjayo kukwabaaku naye noye yali yakafa kale yabaawo nga buti nina kutoba naye paka katonda mwene dada we yali yakafa wainumaawo iwere mukyalo okolako okuki kikufunisa akasente ankobye oti emitwalo 2 kitundu ayidoona oli kudaga budaga era zira kyembeire enkola y'okutolako okujja okwegemenkereza kwawo kutunda chapati ene chapati ditambula bitambula ente ebyekyalo bidyotaawo okubute ono omwana obulere bumukosa butya Sharifa ono wekidade yazimba enda bumukosa butya wakoba oti alumizibwa ati yawulira nga muno munda n'omuluma mundera muno n'omulumirira mu mudondo muno yatukeisa yakati guzimbye guli kunuma
buto bana bakuba ati kidada nga kitomera butomera oba ngoli yamutera mu kintu banko bambuya mu wabuwe nga mulimo gwo gwagaba bidada oba gwagaba bidada twidi wakwene kuno wa muntu be kanti nali munamungalo namungalo ayina mungalo embe kanti bitera kuba ino munamutumbe eyo ne mayuge eyo aye namungalo embere nkali kuwulirayo aye mayuge eyo nga babigaba mulyawo omwoyo niwo oba olyawo nga yakwenzi ni munamutumba abaina mutumba bajja ne kulwa katale baabo mu kugaba ga bidada ensi eno bana erimu iralo so buti okulambala atya alambala inera alambala ke yekubira kitana bukitane kikyakolesaako kuidagala saawa dino era beera akozesa nkuli oyo omusaadde oweweera mayiri aweiremu tiwobere ku byakirugavu byerere tokolesa ku byakizungu beera nkaalo oti okujja amadwaliro nti bajja kukwenda ku sente naiganga yona balumira kujjaako naiganga gano kuva napaka iganga sente meka mwidwaliro ikulu kujja n'okwira kakaga kujja n'okwira kakaga n'omwana basobola okutolako kakaga mulala ibiri haiduna dalema kale basobodi banyabo mwana wange ono Zaituna kawuli kumbona ati wali habe no mukyalo nazira kyakola mbira da kyalo mwagene wali owaba yatonderako omuntu obuchapati chapati era alowooza ngati njire customer wakugula ku chapati hainga njire ku mbozi damulwaire muwalawe mbozi damuwalawe yumaze mu amani ko nti baba yena bati yamuvamu iwo mukazi obukazi onalwa noti wenkate ngoza mulimo guyo aguva mu sente zira kyakola kuba neera yadeema niwe mukubira simu yanko bati ebyomwana yabivaako nabo musadange zasobola kugemera ku nsonga ya mwana ezira kuba nabamuwaaku babaaku naye emyezi nga neera bamuteire bwawo naja namutolayo nakoba nti leka ntobe naye kwe omwoyo gwekizeire olumirwa naye nga nibyolirumirwa nebyo ebitali kukolera kale mumbere nakumeni atya wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh kale nyabo akumeni atya oba okalubizibu otya ng'omukazi n'okwidandaba omwana ono mumbera yolimu ey'obutaki neera nkalubiriza kuba nzira wentoola ndi bwawo ntyo neera kati saawa eno maze gawumulamu nti kanooni akasente emutwale ku mulya gavumenti mbone kyebanakola ki kyebanankoba okulya emmere alya bulungi talya bulungi alyaku katono yakoba ati ndigwite gatera kulya mmere ki ayenda kulyaku ngaagu matooke oba nakawunga ate okweya byokupama apama bulungi oba yona owira nga ali kulumizibwa mbwajja bulungi yakuba mupiitu kyontu kikokosiisa nti n'okusoma omwana yalemererwa okusoma era kiba kinkosiisa kuba yalina amagezi ge yali abitegeera era ni bwali awo alina ategeera olina abaana bameka 5 ono wamuzaala baba we yenka balaba nti baba we babakaliwo mukali walala naye yafunira ebizibu ebyo naye yafunira ebizibu ebyo owa baba wowundi omuto yeyafunira n'obufumbo olabona gabuvaamu nakabirimba nkakola kinga ekyo kiba kituuseewo
tidyo bakyava wayi kale nganze mutima ogwange nakoba nti be bana mukaaga bana batano bababa babiri ayenga bababa balaboneze ali awo nti ana leero ebyo bufumbo nze bimalamu n'amaani Zaituna nze njako bivaako amala gabivaako waawo omulaya abasaada timubivaako imwe butu wera ku kyalo kona yera bayogerereza era bakakusuubiza wakati ndakukuma bulungi nere zira niwo nsuubiza nze mwene ngayisera tekituuse ku mbeera gye mbiseemu Niwani? Nze Nalugongo Sharifa. Nani? Nalugongo Sharifa. Nalugongo ebikuluma. Ki olumbe okusumwa olutya? Wenambala kitana. Wenambala kitana. Nakulya tulya bulungi ndya katono n'eguta. Kusomero olumbe olwagema ng'okasoma. Ayi kwali obitegeera. Ntwali osoma bulungi. Nali ndina amagezi gange nalekera okusoma. Ngeba kati ndatugete ku ndala. Nga dibe ibiri. Ti 10 ndala. Kutyoba wotya. Mbaho nga wendi. Mbaho nga wendi. So kicho misinga chokoti misinga kino olwekirwaire kino kyandi misinga kino ng'omwana ndana ndambe mulamu nga banange be bali waire yosome so obaga no bana bena nga bajja okusoma ng'oti emiwaka kikuluma so enende kuluma etya onkoje otyo kitana bukitane ayi kine kikuluma kitya obwira mu mbavu kirumira mbere kirumira ku mutima toyisa bulungi ndangana ile bulezi mpulira mudondo gonka ngano guli kuluma kizimbira ilala mudondo no guzimba ngene ile enda ebintu bino balogeranga mudondo kwa buli muntu alira mudondo ogo baki gende waireyo kizimbe inenda yawayo Katonda wange kale wazatabu jo soko otyamere ndogera kunyuma memara kikambwe soko vango jo solo wabanga tomana alikwenda asolo ngali kwenda kuyamba ku mwana ono wawo yende bakuyambeko na basobola okunamba omuntu wategeera nti asobola tusobola ojjaawo yawona ebikirugafu bigeze biremye ate ebyekizungu bwetufuna tuyamba nga yenda kutuyamba ku ebyekizungu tojja nja kale mwana waifu wa mukyali tubanta ebigambo togera bulungi bine bikamera byana life abo mutawuni eyo kibaga nemberi ono Zaituna atera kubeno wanse no mubyali no ebyo bikamera byefita bidinga nze kubona ayogera atyo ayenga asolo kubeyo ngo ina amagezi gasolo kutuyamba okuwonya Sharifa omwana ono yazimba enda onakoba agezizaako ku ebyekirugavu ayibiremye ekyembe kiro kiyitajja ku madwaliro ga government agama ninga nga hospital idinda mulago wawa madwaliro ag'abaana olwokuba nti embere yebyenfuna nafu mutaki omusaada baba w'omwana yamwesamba bakyawagana era yakati oba omwana afe so no yabano ya nga byemusobera alina okubawo n'omwana yenka ayenga atazira buyambi so tomana osobola okubeeyo wayenda okuyamba ku Zaituna kyetukwenda okubona nga oba oli awo omwana oyo aterera abenga abaana abandi tinakingera eyo ne ku isomero ajja asome ndi yazidi olisigira
abakali kusubscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Eno YY Media yaida baka gwandi na isan YY Media moyo kunuma abantu agatusema bya mukola lienda kundita. Eno YY Media yaida kulema subscribe, liking, sharing. Eno YY Media yaida kulema subscribe, liking, sharing. Mwana wa musade